Эге агавыт нака Василий Спиридонович тааттырыйынан көйнә нәйлеген кейтәті. Ебет Карайданова Агапия Васильевна ден түрі толықта кірес қалжайы. Икі бойым мен үйен өңі Бид оңяварата. Олоны құлғағынан ол істі өрімі құлықтағы білі. Бұл ғұрмошқа тұғын. Бары толқай бұпыт. Балеркеме арию адаман толқайыр бұпыт атуқтан аға жүді оңжик бұпыт ғұрмошқа. Онтын 14 сағыр балеркаға иеті жыңнақ баянылам ербіт. Харазы кейін оңявытна бар бұт ол баянға. Ола айылғаттан таламағылақ түрет. Кені ауғонысылардағы бұл Якутскайда музыкальный учаларғы училищеға үйеріне кейбіде келес қалжайытын тоқты музыкальный бәлемі хоқ бәйтін таланынан кейрен үйеріне әдебітсылдар кені наға 3-3 талғы үйеремеді. Киселева Людмила Петровна ден кені Москватағы генесінлер аттырынан педагогический музыкальный институт бітер-біт манна бір республикатар онық специальный стадионарға аяқтыр онық үшөй ұшылауға өйрен әйдеті валері. Композитор идеті хуғар әрі бәйтін таланынан, оны Владимир Кисанофонтов көмөтінен кені консультациялан, үдді қалбақ оркестрганан мелодистар әйімнеларын, классическай да әйімнелары, үддіған топсарының орын аранжировкалан, әлбәқ золотой фонға келбіт театр, танц оркестрын репертуары әлбәқ әйімнені келеді. Инструментоведение юрина хиден семир мияка келен оркестровкатын көдөрет инструментовкатын оны кедек наха бәті денған юрембите аны эдбак музыкальный эмнелары инструментовкалан оны хайдак оңыларын туғына менте бәктік ийтан көрдіген мияка көмелеген колден әлбәктік меніттен консультация var burada. İşte konsultasyon tohada cenkini dinlektik bu timbrın, instrumenti timbrların, diapazonun, registrin, barda kaydak ona priyomların, onu priyomların, teknikatın, baratın birlikte ki onu soruyor bu kan instrumenti. Kolabor için oradan orkestra, strunna grupa diyen var. Гармоника ден, баян, первый, второй баян, оркестровый гармоника ден, тембрами гармоника ден, ударный инструментер, нуча духовой инструментер, нуча ударный инструментер, онна балалайка, растра, баратача, эльбяк. Тынча 910 асыллаqa училищені бүтерен барамыт. Бу манна культура министерствода национальный оркестрин терияққа деннер. Бей бу народный отделениені бүтер музыканнар, муньяннар. Илинцибиддағы государственный культура институты Бурятия ыпыттара. Онна барамыт 5 сыл эме бары бирге тутуа жамыт. Öğrenmepit, ol nasıl can balera bayanis, bolan tukpar bilgen no hüddel bağ ünküyütter bu saharitten oğlar baran eme öğrenenler de, kas ünküylerin barıtın balera bayanga onyan kinlerge, egzamen tuttaraları kinlerge kömelöhen, anı Sibirski soyundir diyen Viktor Vasilyevich kitop salayaçılaq orkestrovay ona ansambl бар ete. Ol onunla me küyütterge bayandan, ol onun orkestrga kıttan, Mongoliyanan sılcan. Biret opera balet teatrların ırıttarıgar kıtta bayandan, baleranı khas konser bollara iti oroyannaga baralaga bartı diye kinini kelenler fakülte pitittan көңілден илче баралар ете. Валерий Васильевич сүнкен орола ден ан бастан студентны сычан.
улан тәгә оркестровый студияга үренәр тахпытна өссө ким дагына оркестрга аранжировкалары оңоралыгына ан бастыгы ылсыбыт ке Валерий Васильевич болар. Кени беги баронно студенныгы жаммыт. Сибирский сувенир ден ансамбльга жарыктынар дебит Сахарин студията. Онно Валерий Васильевич оңорбут юргухуннара, онна Якутское приветственное день произведениялара. Ол сибирский сувенир нотный сборник тахар бытыгар онно кирбиттере. Кени беги оркестран олаттар бытыгар. Бу маннык оңоруққа себебит. Маннык сақалы музыка оркестровкалара үчөйдік тақсалары биттен көрдөрбүт бастакы кеһи болар. Бу оркестр бит быйыл футболкасылын үлеги. Ол сылыста турат тоқтулахан сүрін үлелер оңырды бит. 15 чека улахан крупный формалах спектакльдары хетті хүччеке хақа музыкатын, хақа матritтерін қомыяммыт, партитуратын қомыяммыт. Білейін тоқты олақан сүрді олақан библиотекалақ біт оркестрді. Онында тәдейін олақан әтәкі ләйіскі мұдбейреттен ол ғылғыта барта бұл Валерий Васильевич кені. Кені хұрьярын бочара рас пағайы, музыкальный бочара, сырдық пағайы, онына Били бәті исейттен хұрияр болан. Илях баты хұрияр, оны чисто олық хақылы хұрияр дейін. Нойына оқып, үлеті білеген тарғанын арас, музыканы оркестрді гәргәр білген тарғанын білу, үйәхә білу, бәдігәстәқ, мәң қағалас, май музыканы сколалара, ытык көл музыканы сколата, оны атында музыканы сколалар әлбәқті білейін келер инструментовкаларын туғанан ұраны болдылар. Бұл бейгі министерство өтер, оны правительство өтер, мен мақталбын тендек мінсеп, очалыға кеді 10-9-сылардаққа бейгі самый сайдан әрер біремен біті, хити біреме хейджер, хитинтен де бейгі сағалағы тақпытыртылы білейді ұжа қойытан, бейгі опералар бұттаны, балеттар бұттаны, onun için üddük müzikal skolata 1909 yılında tırlı tevhid oldular. Bilgi bilinmez ulakan sadita hok nuru bulutuydu. Kangas oluğlar ulak anga wanna çapayga ogo театральный оскола ыры салатыгар академическая ыры бейне. Эти ансамбль бар мен ыры элбех ырыны хакас бердим. Onu Валерий Васильевич түрдәк апетнестәхтик түргә мәйдик бияқа үрдік тағымнақтық оңырын берер. Ол күрдік мир вам люди, мақтал ырыта табалар күрдік ырылары. Арты сайдарын надатыгар атын культуралары, атын народтары көрен бисеген. Кепсетен, епсетен, муз культураларынан атастаған. Ачуана сайды таққар. Карелия чугахан ребит. Москваттан бәлін қоннамыт. Манна Кантелиден онус андай дутағы музыка фестиваля бола тұр. Как вас зовут? Меня зовут Андрей Анисимов, я руководитель фольклорного ансамбля «Карела», на сегодня ваш город. Ну, давайте вещи берем и это. Автобус. Мелодистер мелодия ялдар, анна бейте улакар кыстыгы харгаме өлбөх үлелэх бите холора итерине бейте холора исқуаны билек канада. Онда холора итер ылдыр жөңгөнеме бартын теңнан оңор канада. Холора исқуаны бар холора хайдingen болаты холора жигжагырытын ханнар аялкага жерене бартын тарихтакы инструменттерине Бартан олар холор эте аны оркестровканы холор бир мелодиялан хорыягын онда ырыаттарга эме хептебенден ona холорте оперниктерге оңорга ри ходурго хоскудук кенер бәләр олохтырыктыртын ылдыр жабына лохандык мәһид тохтааттар мәһидәпәттер кестерге онда
Холора көннөрүлөр жеңеме атыннан. Холор эти оğullar gemetinden oran önkü gene başlatın bolar. Instrumentalne gene bartatın bolar. Etinlik bol orkestrovka. Ambastık instrumentalne ayımın bolar nurgohunlar gen. Bastık ayımın. Bilin baş barata üstten dakika olur oldu. Rehatlar önkü internetten bu kendi spektakülge baleka kolonun kadıydı. Mançaratın spektakül müzikatın tecrübeleri dut. Oton neme etin nayar gemi başa ustuk elbaq tofkuyu toxtoqan elbaq اللي حكينا هذا البحث وقلنا هذا البحث أنا من استيقظنا هذا البحث تسنى درنا أنا هبت هنا الأمور. به بارشو أرن شروق كبت إتى رياضتن طيبتن موسيقى كيرجتن بهريور بتن هرر سخليت تقة ونن بها قهدا وقان بها موسيقى هذا استرجت الشيء بوقتها أنا دسول بير بيانيدان دو بيانيدان يومرونر كمبازيتادر كنيشنا باركستر قون أريد هدا وستوك ona biheka ırgavutun emi orartinde ona nırıhatlarga biheka takar ıldır bitigar tılbutun dumun nakpatına aran şurakılabık ki müzikada kosa saydan kile bile bitiyemete miyabarete ona ise aran şurakı müzikada topsaran müzikada oğulur diyen üçüdde o şugay olakan soğutalak diyene sevinmin. Daha sonra Siyon Sasaki daktörlara Валерий Пётровный Ноховтар мелодиялара беги баягантайдар. Bu kompüterge de звук илдербит, ол звук илдерен bir bayanmın ılımın spesialna onu video bağlar. Hen ereydex ma ana horuktur bilen melodisterde
Könderi tığdiyona bağlardı. Orona aramkat ötüvenler better. Onu beyan komponovkulu bu Kolbura batça ol to'qqanana zapistan o'ljonga gitagan manlik bo'lar dinnak bir tuğunan muzikальный ден. Итинди гүлләгә. Просто мәне компьютер оңран тахар ба компьютерге бән бәсәттин холор булдык. Инник булар. Республика Саха, Якутия, оркестр национальных инструментов национального театра Республики Саха. Мен бәм кергенем Алексея Ивановна Лукинова ден. Юсоғылақ бұт кені театрға үрігі бұйырынан үлләбді. Кені жігінен бұл музыкаға оркестровкаға хамел композиясқа кені болар қалуыры. Өлбәқ тұқ, бейемені тұқ тұрынды кені ол мәйдәспәк өлбәқ композияскаланар музыка өте оңырға баршы күйіскеме бол бұл кені. Bu men Miguel Stepanovich Pavlov'dan yürüp tutuştum bu beyde köcühen man mitten kalan ki bu ayıl giden ansam ülüdür onu kini köcühen bu beyde zbonik tahtat. Onu nota tambaratan bu kompüter beyam tanı oldu. Hakas bar gittik horogor birimeti bekuduk. Hani bu beyam bu orkestrovoyte doktorum bu. Spesialna bu operna rıhattar doktora vardır. Spesialna olur gana bu beyam kiniga ulduk. Mannaga me tamam beyam kiniga oravun bu andık. Bu Народный artistlerge doktamam bu me spesialna mannak kiniga taharbdı. Bu elbah ülellah manna bu tuhka bu übasta pana berata çavsana manna ontan takhariyat. Evet ondan takhariyat tu orkestrokta gider.
Татьяна Ивановна Темнышева, я директор Центра национальных культур и народного творчества Республики Карелия. Проходит событие 10-го юбилейного международного фестиваля народной музыки «Кантале». Вот я хочу сказать о жемчужине нашего фестиваля, о оркестре национальных инструментов Национального театра танца Республики Саха. Очень жаль, что современный, может быть, формат, может быть, возможности, мы не будем этого скрывать, финансовые, экономические не позволяют нам доставить огромное удовольствие не только жителям Карелии, но, может быть, нашим ближайшим соседям, жителям Мурманской области, услышать это уникальное, совершенно якутское искусство. Вы знаете, когда 2 вечера подряд этот коллектив радовал нас, почему мы оркестр, именно оркестр поставили в конце программы, потому что это была завершающая такая нота и очень большой восклицательный знак. Лично для меня, как для академического музыканта, это явилось знаете, вот каким-то открытием. Век живи, век учись и удивляйся в этой жизни. Вот этот оркестр нас удивил. И не только жители Карелии, но, я думаю, всех тех, кто приехал со всех регионов России. У нас были гости из Мариэл, у нас уникальный совершенно коллектив из нашей столицы, города Москвы, и гости из Финляндии, которые, может быть, совершенно даже не знают русский язык, гости из Коми, из Удмуртии, из Эстонии даже был коллектив. Большое спасибо тем, кто помог приехать в Карелию, этому коллективу огромное спасибо.